U finalu emisije Ples sa zvezdama pobedio je mladi glumac Ivan Mihajlović. Sinoć je na kanalu Televizije Prva emitovano finale show programa Ples sa zvezdama u kome je pobeda pripala mladom glumcu Ivanu Mihajloviću. Jedini osjećaj u ovom trenutku mi je sreća. Tek sutra kad se budem probudio, pogledao snimak i sumirao utiske, shvatit ću da se ovaj naš trud zaista isplatio, rekao je Ivan, dodajući da mu se dogodilo ono što je priželjkivao. Ovo je dokaz kada u nešto veruješ i želiš da ti se dogodi, to ti se na kraju zaista i dogodi. Mnogo smo truda i ljubavi uložili u cijelu ovu stvar, mnogo smo radili, verovali i to se zaista na kraju i isplatilo. Pobednik Plesa sa zvezdama istakao je da mora da se zahvali Tanji Petrović i Marku jer su njemu i njegovoj partnerki Mariji u posljednjoj fazi takmičenja uneli velike količine pozitivne energije.